Hoofnuus vanaand. 10 sluise word by die Vaaldam oopgetrek. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Noodspanne is op volle gereedheidsgrondslag op die oewers van die Vaalrivier in geval van oorstromings nadat 10 sluise van die Vaaldam vroeër vandag oopgemaak is. Dit volg na die afgelope week se swaar reën in Gauteng en die Vrystaat. Volgens die Departement van Water en Sanitasie is die dam 100% vol en is die sluise oopgemaak om die waterdruk te verlig. This particular dam has 100% but can move up to 126 with an extra 26 attenuation capacity to enable us to manage it in cases where there is too much inflows coming into the dam from the upper catchments. This particular dam has got 60 sluice gates, and at this moment in time we have opened 10. Die weerdiens het gewaarsku dat die aanhoudende reën van die afgelope paar weke groot druk plaas op waterstelsels. Munisipaliteite insluitend Midvaal is op hoë gereedheidsgrondslag en monitorgebiede in laagliggende dele. We do have the Midvaal Risk Management Centre that is run through the Chief Fire Officer. And then that will be the central hub from which we will activate our multi-agency task team, which will be your EMS, your SAPs, your fire and rescue, and then also we will then correspond to the provincial department of water and sanitation and the risk management sections of the province. Nog sluise sal na verwagting in die volgende paar dae oopgemaak word, na mate die Vaaldam se vlakke verder styg. Die Valke het bevestig dat 3 mans en 'n vrou in hegtenis geneem is in verband met die beweerde oortreding van die wet op buitelandse militêre bystand. Die vrou word verdink daarvan dat sy mense gewerf het om te veg in die Oekraïense oorlog. Sy is gisteraand op die OR Tambo lughawe aan die Oosrand aangekeer nadat haar vliegtuig geland het. Die mans is eergister ook op die lughawe in hegtenis geneem voordat hulle 'n vlug na Rusland kon haal. Die verdagtes sal na verwagting maandag in die Kempton Park se Landdroshof verskyn. It was discovered that these individuals were recruited by this female who in turn was not with them at the time, and eventually she returned to South Africa wherein she was also arrested. She facilitated the recruitment between the individuals as well as whoever she is conducting, she is in contact with in Russia. But the intricacies and the details will be revealed as the investigation unfolds. Die Gautengse polisie het 'n soektog van stapel gestuur na verdagtes wat gisteraand in Ivory Park in Midrand glo 7 mense doodgeskiet en talle ander beseer het. Onder die oorledenes is 2 polisiebeamptes wat op patrollie was. Die aanvallers het met 2 pistole, 'n aanvalsgeweer en 2 selfone gevlug. Die polisie het ook op die liggaam van 'n man in nabygeleë bosse afgekom. Sy identiteit kon nog nie vasgestel word nie. Volgens 'n ooggetuie het die man en 'n bende van sowat 5 mans 'n vrou probeer beroof. Die man het die rooftog probeer keer en is toe doodgeskiet. Gemeenskapslede beweer dat die verdagtes wat die polisiebeamptes doodgeskiet het, ook verantwoordelik is vir die moord op die onbekende man. 'n Spesiale taakspan is intussen saamgestel om die moorde te ondersoek. Inwoners van Laar Crossroads op die Kaapse vlakte het verdringende optrede gevra om die hoë misdaadvlakke in hulle gemeenskap te takel. Die beroep is gedoen voor 'n misdaaddialoog wat deur die organisasie sonder winsbejag Project Vote SA gereël word. Dit volg na gister se vrystelling van die jongste misdaadsyfers wat wys dat moord in die Wes-Kaap in die tweede kwartaal vanjaar met 9,1% toegeneem het. Die Philippi Oos polisiestasie is een van die 10 in die land met die hoogste moordsyfers. Verskeie massa-skietvoorvalle het die afgelope paar maande ook in die gebied voorgekom. Inwoners sê dit is noodsaaklik dat meer programme vir kwesbare jongmense aangebied word om te keer dat hulle by misdaad betrokke raak. Project Vote SA sê 'n geïntegreerde benadering is nodig om misdaad uit te rooi en vertroue tussen die polisie en die gemeenskap te bou. We've seen Operation Fielas, we've seen operations where the army has been deployed to hotspot areas of the Western Cape, but that hasn't helped. So we want to sit down with the people of Philippi and have a conversation as to how they think
this crime issue can be solved within the community, because they live here, they live the lived realities of the areas, and they know what the barriers to fixing this crime is. So volgens die jongste misdaadsyfers is 11 van die 15 polisiestasies waar die meeste moorde aangemeld word in Kaapstad geleë. Ander brandpunte sluit Mfuleni, Nyanga, Gugulethu, Mitchells Plain en Bishop Lywes in. 'n Soektog is van stapel gestuur na 6 verdagtes wat uit aanhouding by die Leidenburgse polisiekantoor in Mpumalanga ontsnap het. Die 6 verdagtes is aangekla van verskeie misdade, waaronder moord, verkrachting en die onwettige besit van vuurwapens. 2 van die verdagtes is van Mosambiek. The escape was discovered during a routine camp inspection at approximately 2:30 when the officers noticed a leaking water pipe outside one of the cells. Upon further inspection, police found a hole in the wall, and it was established that the basin sink had been removed from the wall, resulting in the structural damage that facilitated the escape. The following suspects are currently at large: Fana Fenyani, Isaac Malupi, Sergio Mendoza, Francisco Vasco Manganya, Frans Malachi, Clayton Frank. En dit is dan al vir vanaand. Geniet die res van jou naweek. Totsiens.